I ćao svima, dobrodošli na klip na ovom kanalu. U današnjem klipu radim potvrđenje transfere 7, tako da možemo polako krenemo. Inače, eto samo da vam kažem, nemojte mi pišite komentare, Maja Matić je prešao u United, ovaj ovdje, ovaj onda. Znači, sve što bude potvrđeno će staviti ovdje, ovo je do 3. jula, tako da znate. Sve koji su prešli do 3. jula sam stavio ovdje, danas je ovo 4. i evo sad treba ovdje izbacim. Zavidio sam da je Gustavo prešao Marse i to, ali sve ćete vidjeti posle, to jest u sljedećem 8. delu. Ima ovdje preko 15 transfera sigurno, tako da uživajte. Evo 5 miliona Gonalons, mislim da je 6 tačnije, ali nemam veze, 5 miliona evra za Gonalonsa iz Lyona u Romu, to je dosta dobar posao za Romu, pošto ono, već je Deros je malo mator, Paredes im je otišao, tako da ono vidjet ćete sve. Banega je se vratio kući u Sevilju, ovo je isto dobar potez za njega, zato što Inter nekako po meni, ne znam, a Interu treba hitno pare, tako da mora da rasprodaje bukvalno sve živo, vidjet ćete koliko Inter igrača prodao. Sljedeći igrač je mladi Sandro koji ima 21 godinu, koji je fantastičan napadač, bar se vjerojatno pokajati što ga je tek tako dalo Melagu, ali dobro. Evo, znači prešao je Everton, odlična sredina za njega, Lukaku s obzirom da ide, bit će vjerojatno u prvom timu, tako da vidjet ćemo kako će igrati. A sljedeći igrač je Will Caballero koji je kao slobodan igrač prešao u Chelsea, vjerojatno je prihvatio da greje klub u Chelsea, pošto Begović je otišao, ali i branit će on kupove, Ligu šampiona ponekad i to, vidjet ćemo sve, mislim i Premier Ligi 4-5 utakmica minimum, tako da ono, idemo dalje. Sljedeći je Christian Telio, također igrač koji se dosta vukao po pozemicama, znači iz Barcelone, kao Bojan Krkić, inovatene slučaj, dosta ovako potencijalan fudbaler, mislim i dalje on nije, on sad ne znam, nema on 35 godina, sad im Krkić na primjer mladi i on je mlad. Ali opet ono, vidjet ćemo ja na kraju, mislim da će on za jedno 5 godina završi u Zvezdi ako se, ono, ako ne bude igrao kako treba u Betisu, 4 miliona, ok. Sljedeći je Cleverley, za kog sam mislio da ima pa jedno 40 godina, a on ima 27, znači ja sam ga pomešao, ja mislim da on bio u Unitedu, ako je to taj, a ako nije, nema veze, onda se nešto se zeznuo. Dali su za njega 9,7 miliona, ok, ne znam on iskreno kako igra, tako da idemo dalje. Evo ga Paredes koji je prešao iz Rome u Zenit, 23 miliona evra, on je i najskuplji, mislim, u ovom videu, možda i neko ima skuplji, vidjet ćemo posle. Mogu se sjetim tačno davno, pravio sam ove slike juče, tako da on nije baš pravio sam, inače Monaco to ćete uskoro imati. Sljedeći je Maksim Rumun koji igra u drugoj ligi Nemačke, prešao je u prvu ligu Mainz, to jest Mainz, ok posao, mislim ono nije loše, idemo dalje. Sljedeći igrač je John Terry koji je kao slobodan igrač prešao u Aston Villu. Stavio sam ovdje karticu, ono prvo 84, ovdje je downgradeovana kartica, znači nisu toliko slabije ocene, pas, defending i physical mu je smanjeno, ostalo isto, idemo dalje. Sljedeći igrač je Marko Petković, znači rekao sam već, bit će svaki put kad neko pređe, inače i Pešić je prešao danas u Zvezdu zvanično, ali ne znam njega da ubacim, iskreno vidjet ćemo. Petković je to prešao kao slobodan igrač u Spartak, ovo je solidan posao jer su ostali bez desnog beka koji je otišao u penziju, ako se ne varam, idemo dalje. Sljedeći je Pellegrini, 10 miliona, znači Roma je njega prodala sa Solu za 1 milion evra pre 2 godine i oni ga vratili za 10. Ovo je stvarno dobar posao, sličan kao s Pogbom, mislim, Pogba je veliki posao bio, ali evo, znači može se reći sličan posao kao Pogba što tiče povratnika kao Pogba, idemo dalje. Sljedeći igrač je Kongolo koji mi je maltene izvukao klip svog thumbnaila, mnogo lepše će izgledati thumbnail sa njim, tako da, eto, znači to je to, Kongolo prešao u Monaco polako znanje da ostaju bez tima, tako da ono, doveli su Tillemansa, doveli su Kongola, tako da idemo dalje. Sljedeći je Jay Rodriguez koji je plaćen 13,7 miliona, West Brom Albion misli će igrati kvalifikacije za Ligu Evrope, ne, Everton će igrati, ali eto, znači dosta dobar West Brom će biti sljedeći sezone kako budu oko nastavili. Evo ga prvi Crnogorac u ovom serijalu, a to je Marušić koji je prešao u Lazio, znači njega očekujem kao od Sergeja Milinković-Savića da bude ono top igrač, 6,5 miliona, nadam se da neće zažaliti. Sljedeći igrač je Caprari koji je prešao, Caprari prešao je u Sampdoriju, Sampdoria je baš dosta dobar posao napravila, ovdje vidjet ćete sve posla, a Inter evo lagano prodaje. Sljedeći igrač je ovaj Nordveit, nemam pojma kako se čita ni ko je ni šta je, ali sam ga stavio 5 miliona u Hoffenheim, ok.
Sljedeći je Bruno Fernandes koji je prešao u Sporting, on je mlad, ima 22-23 godine, nisam siguran sa tačno, ali tako nešto, 23 ja mislim ima. Možda nije još napunio, ali ono nema vezi. Fernandes dosta, evo Sampdoria je dosta prodaje, ali dosta i kupuje, tako da vidite, prodali su Šika i dosta njih. I posljednji igrač ovdje je Mariano, koji je prešao iz Real Madrida u Lyon. Vidjet ćemo šta će tu biti, nadam se će biti dobar u Lyonu, pošto ja obožavam Lyon. Tako da to je to što se tiče ovog dela. 8. deo očekujte za 2-3 dana, tako da ostavite like obavezno i vidimo se nakon sljedećeg klipa.